So let me start. Dembaş, Hava greetings bişarı everyone. My name navê min is Serdar Serdar Sadiye Sadi. I'm ez the director of the gêrnendeyê Institute of Social Enstitûya Sciences at the Zanistên University of Civakiyên Rojava. Zanîngeha Our Rojava me colleagues at the University û of hevalên Zanîngeha Kobani Kobanî invited me to em moderate this dawet lecture. kirin. And on behalf of both the University of Ez Kobani gelek and the pê University of kêfxweşim ku Rojava, I'm em very pleased to welcome you all, îro Profesör especially Zizek Professor dibe Zizek. This mêvanê online lecture by vê Zizek seminerê titled Is em Democracy xêrhatina wî Still jî an Option? dikin. This is Ev the jî inaugural yek lecture ji by the University of semînerên Kobani, and salaneya indeed Zanîngeha the historical Kobaniyê event to host û ev jî ji Slavoj bo me Zizek, our gelek university that was serbirindiyekê got established Profesör after Zizek 60 li vê years derê in amade ye 2017, and a ji city ber ku that Kobanî bajarê symbolizes berxwedanê ye resistance sembola and berxwedanê revolution ye against all odds. careke din And again, thank spasiya you very much for Profesör accepting Zizek our dikin invitation, ku Professor qebûl kir Zizek, û li and vê for derê your dibe mêvan. talk today. I would let Suzan Suzan Qasim Qasim, the vice hevseroka co-president of the Zanîngeha University of Kobanî Kobani, li to wê talk derê about the amade ye ew ê university. But before that, çend gotina ji me I re would bêje like to ez bawer give dikim. a couple of uh, Ez dixwazim çend online berî gom dest pê bikim, housekeeping ez dixwazim çend announcements. tişna bêjim. The Ev lecture is semîner currently bawekî live zindî on the tê University of belavkirin li Kobani's ser YouTube channel, internetê, li ser and YouTubeê heye. unfortunately, the link that we created for Ez some bawer reasons dikim li didn't ser work YouTubeê werger again. kar nake. So I can post the new YouTube link Ez ê in di beşa çetê de the ji chat were box, and careke our din friends from the linkeke University of Kobani, adreseke if you can find it internetê and ez ê ji post wer it on bişînim ji bo Facebook and YouTubeê. everywhere else, that would be great. We Ji have bo allocated about 15 di minutes dawiyê for de the me question and beşek answer session veqetan dora 15 after daqiqe ji bo Professor pirs Zizek's û lecture. bersivane. Please write Eger your pirsê we hebin questions hûn in the dikarin question li and answer xwarê box di in the webinar qutiya room or in the Q&A de comment section on YouTube. pirs û bersiva de hûn If you karin are in the binivîsînin. webinar room, û her wiha there is a li ser simultaneous interpretation option available Zoomê destê from rastê xwarê English to Kurdish to li wê Manji derê and hûn vice dikarin versa. wergera bi Kurdî Please jî check guhdarî the bikin. Li wê derê interpretation îşareta section cîhanê for the heyî two pê lê channels bikin û li mentioned wê above. derê hûn dikarin kurmancî Mr. hilbijêrin ji Cerikaya bo is our guhdarîkirina interpreter today. kurmancî. The interpretation option Lê is not, mixabin unfortunately, li again ser available YouTubeê for the ev live broadcast kar on nake YouTube. tenê li ser YouTube li ser So, Zoomê ye. without further ado, please join Ez me to niha welcome dixwazim the Vice Co-President xêrhatina of the mamoste University of Suzan Kobani, Qasim bikim Mamosta Suzan û Qasim, heqê to gotinê present bidin her wê. welcome Fermo lecture. mamoste. Gelin Mamosta. Good evening, Good everyone. evening. Li ser navê hevserokatiya Zanîngehê û li ser navê xwendekaran At the University of Kobani, let me welcome you û all. wekî Zanîngeha Kobanî ez xêratina we hemû dikim hemûyan dikim bo semînera salaneya di Zanîngeha Kobanî de. Hûn dixwazin dengê min bibirin ji ber ku nehewcê tu bisekine. I'd like to extend my special welcome to Professor Ez her wiha xêratina Profesör Zizek dikim ji beriya çend salan bajarê me, welatê me the small and remote city in the far north of Syria ev der li hember êrişan bûn qeleheke berxwedanê one of the most vicious military groups on the face of the earth. Kobanî bû bi hedefa ew çeteyên hov ên li dijî însaniyetê bû hedefa wan êrişan. Avali Mustafa denkti, denge ve kutbu. So this is one of the problems that we are dealing with. Unfortunately, no electricity and the online connection has always been a big trouble for us. I'm so sorry, Professor Zizek. Can I? No problem. I'm used to it. No problem. Okay. Mamosta Suzan, we madenge ve baş neviyiz. Tutikari ki sad dubara ki. Tamam. Let's. Na dengê min li min vediger eger hûn dengê kompîterê kêm bikin bibirin ku dengê min li min venegere. Thank you very much. Thank you.
Good evening. لسر ناوی هفسروکاتیا زانینگها کوبانیه از خیراتنا ودکم University of Kobani. Let me welcome you all to today's historical lecture. از دخوازم به تایبەتی خیراتنا پروفسور جیژک بکم Just a few years ago, our homeland Kobani, the small and remote city of Syria, became a symbol of resistance. بەریە چەند ساڵان باژارێمە کۆبانی لە باکووری سووریا بوو سمبۆلێکە بەرخۆدانێک و لێ دەرێ ڕاستی عێریشێن خۆڤێن لە دژ ئینسانیە تێهات The list on the list of birds was destroyed here in Kobani in 2015. It was a fierce war. Our heroes, Yapaki and Yabaja, fought a brave fight, and they are still fighting against ISIS, jihadist groups, and the Turkish occupation forces. After this historic victory, there was a massive to rebuild their city by them. From the severe lack of staff and the proper infrastructure, but we did not stop. We did not surrender. In 2017, the University of Kobani was established. The start was humble, and our teaching staff, to some extent, had not the required academic level. Year after year, our university made a relative progress, and we do our best to make it equal to university around the world as much as we can. And today, we are pleased to host a world-renowned intellectual, Slavoj Zizek. We hope this is the beginning of an ongoing collaboration and cooperation with academic, intellectuals, and universities all around the world. Kobani is a symbol of resistance, and we want also to make it a symbol of revolutionary rebuilding. We call on everyone to support us with their experiences. I hope you all have a wonderful time with the Professor Slavoj Zizek lecture. There is much to learn from him. Thank you very much. Thank you very much. Dorspas, thank you very much, Mama Suzan. I would like to ask all the panelists if you can. سپاس شما مستره از نهاد و خوازن پانالیستا بخوازم کو دنگی خو میوت بکن انگو دنگی خو کرد بکن مخابن اویکش پرسکری کانه کو در کبن پیشیامه دما کو بزانگهن روجا وار کار دکن مخابن پرسکری کا جیرانه چه دبه پرسکری کا اینترنت چه دبه جانا دنگ ته قد دبه نها بیزناوه از دخوازم از اینها انگین سیستم مامسته انگین سیستم بده بوا بدم ناس کردن لفرانسایه لأهسه لوی داره مامسته پروفسور بشاویه خبات جوات ناسیه و هر وها فلسفه دناف قادت خبات وید لکولینین لسر قادی لکردان سرهلدان و هر وها کنتکست که پشتی کولونیالیزم هیه و خبات وید هر وها شدت و هر وها برخودان جی دبه مجار بریز انگین سیستم فرمو Dr. Sustan, please unmute yourself. Please unmute yourself. Thank you. gelek spas Serdar. Thank you very much, Serdar, to give me the floor. از نخوازم گوتنه که دریج بکم از تنه دخوازم هن آگاهی کرد بکم On your views, and then I will give the floor to you. بری هر تشتی از دخوازم سپاسیا زانینگها کوبانی بکم جبو آماده کرنا و سمیناره و هر وها جبو مامسته جیجک
This is an important initiative to talk with Zizek in this crazy time with this Di concept demeke wiha de democracy ku and ideology. mamosteyê And of Zizek course, li this ser organization is ji very me re effective behsa also for demokrasiyê book bike Universal ev yek Kobani, di which is serdemeke trying to wiha de survive gelek under girîng e military ji ber conflict ku in the niha Middle East. rojhilata navîn di serdemeke şer û Please, pevçûnê derbas Slavoj dibe wekî min goz naxwazim Zizek. dirêj bikim Slavoj mamostey Zizek, Zizek ez ê Slovenian heqê gotinê philosopher and bidin wî cultural theorist li whose work Slovenyayê de stems in political left philosophy, psychoanalysis, film analysis, and popular culture. He is one of the most Camê niha prominent yek Afghan ji intellectuals. rewşenbîrên herî In 1970s, navdar his e essays shifted from the social Diwarê story of the country's pirsgirêkên school, civakî de which provided ji ber him ku with the ew li ser psychoanalytic berhemên critique Marx of ideology. hûr dibe derbarê In 1989, rexnegiriya he civakî best de. known with his first book, The Sublime Object of Ideology, and for his work of Jacques Lacan from the perspective of popular culture, of course. Besides Hegel and Lacan, Tevî Hegel û Ledek jêcek Zizek often quotes French leftist philosophers such as Jacques Rancière, Etienne Balibar, Gilles Deleuze, and of course Alain Badiou, and has formulated a criticism of Carl Schmitt. He has written on various subjects such as di nav berhemên Zizek de gelek nivîsên wî hene di derbarê postmodernism, multiculturalism, Marksizm, antikapitalizm û fundamentalizmê de gelek nivîsên wî hene. David Lynch or Alfred Hitchcock. He studied psychoanalysis at the University of Paris 8. û camê li Fransayê li Parîs 8 Zanîngeha Parîs 8 de doktora xwe ya duyemîn kir. So, Kripke. From the early 1990s, he's û di invited salên as visiting 1990 de salên 90 de li Amerîkayê li çendîn zanîngehan û wekî profesorekê mêvan hat vexwendin û Zizek niha wekî nivîskarekî ji çepkirên alternatîv tê naskirin. He defends the idea of communism as a practical emergency. I remember your conference with Badiou on the imminence of truth. Li Parîs ez her wiha tev li seminerekê wî bûm derbarê Hegel de. Ew seminarîna di bîra me de ye. I would like just now to remind the latest books which are quite important of our time to discuss the new global capitalism under the pandemic and the control society application of power. The new books are Pandemic 1, COVID-19 Shakes the World, and Pandemic 2, Chronicle of a Time Lost. Zizek analyzed in these books this pandemic time like a panic reflex. He underlines the need for a pragmatic communism. As last first, the global resistance needs a very new form of democracy and ecological practice, I don't know, against this authoritarian capitalism. Let's say maybe new form of communism. Could you maybe talk about it during your articulation? I just want to add that, the autonomous administration of Rojava try to transform some reading of ideology and apply a new form, direct democracy. Maybe your presentation could analyze also these experiences as a mobilizing utopia in the Middle East, in the world. So, the floor is yours, dear Zizek. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. Gelek spas. Thank Ez you bixwe very gelek much. serbilinim ku I am îro li very vê derê honored li cem we to me be bi were here me. with you, and I will try. Usually, I make this Ez ê mistake hewlê not bidim to talk got too fast, and I will keep to ji min 35 hatibû gotin minutes as I 35 was deqe ordered, wexta te heye maybe a ez ê minute hewlê or bidim two ne pir more. lez bi lê And ez ê when I bipeyvim say lê I dixwazim like hemû to tiştê be xwe with you bêjim. and so on, these are not the Gelek usual gotin empty hene phrases ez ê how hewlê bidim gotina xwe people dirêj nekim û begin belawela talks nekim. politely. I Ez mean ê it very rastexîn û seriously. rasterast ez ê Why? bipeyvim. Because Ez as dibêjim te gentlemen behsa me who kir te gelek introduced me tişt gotin already dûr de te got pointed out, the fate of the Kurds makes them the exemplary çarenivîsa victim Kurda of îro wan today's dike geopolitical
دوان لیستکن دا ژئوپۆلیتیک پشتی کۆلۆنیال ده وەکی دکە قوربانیên میناک نمونە ji ber ku Kurd di nav cîranên di nav welatên cîran de ango li Tirkî, Sûrî, Êraq û Îranê hatine parvekirin û Kurd kes naxwazan got ne dike xema kesî de yê got Kurd bikarin ji xwe re xweseriyeke bi dest bixin ku Kurda bi rastî jî xweseriya xwe heq kir û ji bo wê jî berdeleke giran da. Hîna jî di bîra me de yî dema êrişên Saddam Hüseyin û kimyabarana Kurdên li Îraqê yên destpêka salên nodî de û di van demên dawî de em dibînin Tirkiye باوایەکی باش پلانکردی لیستکێکە عەسکەری و سیاسی دمەشینە و خودێگراوی دبێژە ئەس شەرێ داعشێ دکم لێ بەری هەر تشتی دچە عێریشی کووردا دکە و کورد بڕاستی لەسەر قادێ عێریشی شەرێ داعشێ دکن چەند 10 ساڵێن چوویی de em dibînin Kurda bi tenê berxwedanê nakin li hember li kevî berxwedanê Kurdan tişta ji nû ve ava dikin ku îro pêdiviya me bi vê yekê hejî li Stenbolê, li Madrîdê, li Atînayê em dibînin gelek xwepêşandan hene milyonan kes hene dirjin kuça û li wê derê lê paşê çi dibe ew heyecana wan diçilmise û di taliyê de tiştek namîne û tiştek nayê guhertin. Li Qahireyê me dît li meydana Tehrîr dora milyonek kes daketin kuçar daketin meydanê lê di taliyê de tiştek nehat guhertin me dît li wê derê darbeyek pêkat. Li vê derê ez derza tarîxê nadim we ez ji we re wekî xîtabî we dikim ji ber ku hûn mînakên bêhempan e li cîhanê ku hûn nîşan didin. Ez dibêjim pergaleke nû pêkan e dikare were avakirin û gel û xel vê pergala nû dixwaze. Ez ê mînakeke nû mînakeke bidim ku bi kêrî me were. Tê bîra we dema ku Joe Biden bû serok. A pretty disgusting ideological event. All happy together. Herkes pek kêfxweş bi dema ku Joe Biden bû serok ji ber ku baş bû em ji Donald Trump pak bûn. Lê em dibînin Joe Biden li wê derê ew mê pîremêr li wê derê rûniştî û herkes behsa wî dike. Bi milyonan kes behsa wî dike. Lê ez çi dibêjim? Li wê derê bi milyonan kes bi hatina wê kêfxweş bû. Ango wî bandora xwe li ser milyonan kesan kir. Ji bilî çepkirên radîkal bi milyonan kes pê kêfxweş bin û wan got that there was something wrong in that big spectacle of inauguration. The old order is back. Li wê derê wan got li wê derê xetayeke bû û pêdivî bi sîstemeke nû bû. Li wê derê serokê Amerîka bi tenê serê xwe rûniştibû wekî ku bêje wele qusrê min nenerin ez ne ji perçeyekê daxwaza we me ez ne alternatîv im. Ango ew ne ew alternatîv bû ku xel dixwest. Loma ez ên hewerim ser mijara xwe. Ew mesela demokrasî çi ye? Demokrasiyeke çawa demokratîzebûneke çawa dikare bi kêrî Kurda were. Ev helbet ne ew ku demokrasiya temsîliya cîhana rojavayî were berfirehkirin. Em dibînin
îro di nav demokrasiya parlementerî de tengezariyek heye ku her ku diçe bêhtir tê dîtin. Mعنیە دموکراسی دو هەبن ئەنگۆ ئیرادا ئینسانە ئیقتیدارە ئینسانە ئەنگۆ ئەف دەبێ ئیرادەیە پرانیە خەلکێ di nav dewletekê de û duyem jî baweriya bi sîstema hilbijartinê ye ئەنگۆ herçend manîpulasyon hatibe kirin derew hatibin kirin jî lê di taliyê de dema ray û deng tên jimartin hemû alî encamê qebûl dikin. Helbet em çepgir û herwa hin rastgir jî em dibêjin ev sîstema parlementerî ne sîstemeke nêtar e bêalî ye ji ber ku because this is the crazy thing today. It's no longer that less developed countries, so-called third world countries, dibêjin welatên cîhana sêyem ew welatin ku demokrasî lê tune ne na li cihê ku demokrasî bi xwe di nav qeyranê de ye her wiha li welatên ku pêşketîne li wê derîjî qeyrana demokrasiyê heye gelek tişt hene ku ji we re bêjim sala 2015 de 2005 de ez li Brîtanyayê bûm partiya ketkaran Tony Blair li wê derê hilbijartina qezenc kir lê du hefte beriya wî rapirsiyek hebû hatibû gotin kesê ku herî zêde jê tê nefret kirin kî bû Tony Blair bû lê du hefte paşê Tony Blair di hilbijartina de ser ket ango em dibînin ew nerazîbûna berfireh ku li hember wî hebû di vê sîstema pir partîbûna demokrasiyê de bû leha Tony Blair û dawiyê de ew hat hilbijartin ew sîstema parlementerî ew zehmetî ew dijwariyê ku derdikevin pêşiya vê sîstemê ev e li Fransayê dora du sê sal berê ew xwepêşandanên gotibûn êlekên zer pêk li wê derê ne xwepêşandaneke ji bo wê yekê ku xelk bê demokrasî mabûn lê ew kes bûn ku daketin kuçan li Fransayê ji ber ku ew ji ber sîstema parlamenteriya demokrasiyê nerazî bûn jê bêzar bûn Macron ango serokê Fransa got werin cem min em ê nîqaşê bikin guftûgo bikin ji ber ku ev bi rastî jî tecrübeyeke gelek cihê bû ji ber ku heta wê çaxê tune bû di taliyê de em dibînin tiştê ku derketin bi müzakere hat kirin bi danûstandin bi Macron re hat kirin û encama ku dawiyê de derket gelek cihê bû ji wan tişta ku xelk dixwestin û derketibûn kuça em dibînin heman tişt li İspanyayê jî derket ez bawer dikim bi beriya salan heman tişt li wê derê jî wekî teqîneke civakî çêbû Podemos derket bi sed hezaran kes daketin kuçan paşê çi bû di dawiyê de Podemos wekî partî xwe ava kir û niha partiyeke hikûmetê ye û niha bû partiyeke adî partiyeke ji dorê û nav parçeyeke hikûmetê ye lê ew enerjiya ku sosyalîsta li kuçe dixwest dawiyê de bû çi bû Podemos bû partî û bû partiyeke sîstemê demokrasî bi salan ew qeyrana demokrasiyê bi dehan salan e berdewam dike pêdiviya ku demokrasiyeke kêrhatî hebe çi ye îro
is و today ئەو تشت more and ئیرادە more گەلێ undermined. کو Namely, تێ the چوک trust on تێدیتن which ji ber ku li wê democracy derê relies. This باweریeke trust ye was best باwerî expressed çawa by ye li wê Abraham derê dibêjin Lincoln's eger famous manipülasyonek saying, çêne bi "You can xel fool ew ê all the rastiya people xwe some heqîqeta of the xwe time, peyda bike lê Lincoln dibêje and some li of vê the derê people balê you dikişine can ser fool all the pirsgirêkekê time, û but you dibêje cannot fool all the people hûn nikarin all the time." But I hemû think the kesan latest experiences tell hemû us kesan that carkê things are even a little bit hemû kesan darker. hertim Like, you can bixapînin fool hûn most dikarin of the hin people kesan most of the hertim time. bixapînin Definitely. lê It's in piraniya very belkî rare moments cana that collectively people bixapînin can lê hûn nikarin live hemû in xelkê truth. hertim And I will bixapînin return to ango this li wê derê later. ferqek Another heye thing you must abandon here is the too simple niha du paranoia teoriyên theory paranoyak that there hene are evil manipulators who manipulate ku who xelkê make the kor people dikin blind. ango No. ew me Manipulators who kor fool the nakin people ew are dibêje always çi themselves ew fooled. dibêje For example, in hin the tişt United hene States, xelkê dixapînin you shouldn't yani think that xelkê dixin Donald şuna Trump ehmaqa knew tiştê bû exactly dibêjin û xel ji what bi wan was bawer going dike on and lê lied ew to the rêje people. ku No, he xel was baweriya û also xwe bi wan bîne definitely tê lying guhertin to loma himself. So here comes my biborînin sorry, my ez karim bawekî reşbîn ji we re pessimist, if you bêjim want, pessimistic insight. What Tiştê ku really did bandora strike xwe li me ser is mikir that leftists advocate çepkirên all the time some cîhanê kind of immediate, direct behsa democracy demokrasiya where the rasterast people dikin is given, û people dibêjin eger hûn are given voice deng bidin directly. xelkê But what ew ê shocked guhertinek me çê is bibin that lê I belê remember Donald Trump dem Donald wexta ku Trump's hatibû ser kar inauguration speech in wî jî 2017, heman how tişt he got used the wî same got çi term. Let tiştê me ku Donald remind Trump you, gotibê I ji we re quote dubare Donald dikim Trump. bi merasîma Today's îro ceremony gelek has xwedî a very meعنiyeke special mezin e ji meaning. ber ku li vê Because derê today we desthilatdarî are not only ji transferring kesekî power ji from îdareyekî derbasî one îdareyekê din administration to nabe another, ji from partiyekî one party to derbasî another, partiyekê din but nabe we are îro bi transferring vê power merasimê from re Washington, D.C., desthilatdarî careke din and we are vedigere giving gel it back ji to vedigere you, xelkê the people. ji ber ku heta Till niha now, elites elîta were ev welat ruling, birêve but dibir niha this all gel changes now. ew ê bibe xwedî Starting deng right here and now, ji niha û because pêve ji this vê moment lehseyê is û your pêve moment. It belongs desthilatdarî to you. ya we It ye ya belongs gel to e everyone gathered here today, and û everyone herkes watching all across gotibû ku America. her This ev is roj your roja we ye day. So ango isn't a gotina Donald paradox Trump that Donald di populîzma Trump, xwe in de his populism, ew heman uses tişta the terminology which is terminolojî û usually the têgihên ku terminology of the çepkira radical bikartanî leftist Trump jî ew critics. And tewşo let me mewşo kir go û ji bo even xwe to bikaranî the em end hemû here. We dixwazin all watched di in the beginning destpêka of îsal de January of this year how the mob, the Medît crowd of Trump protesters invaded, alîgirên broke into Trumpê the wan Capitol. êrişî Kongreya Amerîkî kir. What made me sad is the reaction of Li my hember vê yekê hevalên leftist min ên friends who said, çepkir this is a çi wonderful, reaksiyon da. Wan got ev wonderful tiştekî thing baş e happening. xel People dixwaze rasterast directly dina heqê gotina breaking into the wan seat of hebe power, trying to take over. lê wî Just wan it's that digo they are ev not the ne right kesên people. We rastin should kot be derkin. doing Lê this, diviya xel not they. wisa bike û biçe I û don't rasterast bêje dengê xwe bixinav I rêve don't bile. Ez accept digel wan this. ninim. I Ez think dibêjim that with a few çend big ji bilî çend courageous awarteyên exceptions wêrek like Euchre, maybe some li others Bolîvyayê after a point hebûn in li welatên Bolivia din hebûn ku wan and so xel on. rabûn ser piya. Today, Lê em these îro dibînin the people into whom democracy ev kesin tells ku niha us derdikevin to pêşa me û trust. demokrasiya me These dibêje people baweriya xwe bi is wan bînin. more and more divided, Ev no tişt longer nema exists. berdewam Now dikim. I will Ez do bawer dikim I tiştekî think acêb heye. something strange. Belkî dibe ku It may wekî sound totalîter totalitarian, but were it's guhêwe lê in a radically ez democratic bawer way. dikim
I think that we are Em all hingî so caught in Dinav our perçebûna xwe de em divisions. The whole mijûlin world is today û in some kind of perçebûna me ya îdeolojîk heye, niha civil war şereke navxweyî heye. that the people, the task of a revolution is Ji ber not ku only to mesele represent ne tenê meseleya adequately people, temsîla însanan but in ye. the same Lê way to make people, if you want to construct the people, to make people aware of divê what, ne aware, tenê sorry, mango of what demokrasî they li want. wê derê ne tenê People don't temsîliyete simply demokrasî know, her I wiha want this, avakirina and then bingehekê you ku go divê tu hînî into xelkê bike, politics like nîşanê on a xelkê market, bide oh, this ka politician ew is çi telling dixwazin û me what I tu li want, gor that wê other yekê is tê telling even temsîliyeta wan better, bike. I will Ew go jî for him, pêdiviyek and e. so on and so on. Xel No, pêdiviya xelkê çi people heye? need Pêdiviya wan bi leaders or serokan at least heye, an jî bi leading dezgehan heye, organization. bi rêxistinan heye. Because Ez I karim will now do bêjim. something very Ez ê niha ji strange. we tiştekê I will bêjim. quote, you know, the old car maker from United States who invented serially produced car Henry making, Ford yekê Amerîkî ye, wî Ford. gotibû He said that he didn't We- follow what people wanted. He said that dema if ku he wî were to erebe ask seyare people, what do you çêkir, want? wî guh neda People xelkê. would have Ji ber answered, ku I dibêjî want wî a gotibû better and eger ez niha stronger xelkê horse bipirsim, to pull hek our wê çaxê ku carriage. erebe And tune he bû didn't xelk give bi them hest a ajotin. better, stronger Deger te ji xelkê horse. He bipirsiyane, gave xel them ew ê bigota em dixwazin cars. And hespên xurtin something hebe û like xwana this hespa is erzantir be. happening Lê today. min çi We kir, min shouldn't just ask tiştekî for çêkir, a min better seyare horse, çêkir û for lê min better guh neda functioning daxwazên of what xelkê ji ber ku is xelk here. jê çêtir We nizanibû. should ask Ango for tiştek wî something that çêtir hebe was divê mere more weya than nîşanê 100 xelkê bide. years ago, like a Loma, horse. We should demand or try to Ango invent through pêdivî çi ye? leaders a Pêdivî better bi serokane and bi to rêxistina avoid a ku bikar be misunderstanding. tiştekî A çêtir leader for çê me bike û is wê not pêşkeşî the one xelkê who bike. tells you what you Lê ez want, behsa who wan gives you tişanan orders kesana and nakim so ku on. fermanê bidin xelkê. Na, lê tu tiştê çêtir bi xwe ava Don't dikî û tu mystify pêşkeşî the xelkê people. dike. They are confused today. They are all Lê caught em in dibînin ideology, ew in their egoist rêxistin û problems, serokên ku dreams. di nav îdeolojiya xwe nizar We tiştên de can talk about more about mehkûm this bûne, ez later. I behsa just wan want to tell you nakim. now that Îdeolojî ideology is ne not sistemeke some wisa abstract razber system e. of values and Îdeolojî so on. Ideology is inscribed di nav into jiyana your te ya rojane de everyday tê dîtin. experiences. Her tecrübeyên Like for tên me, the best jiyanê example of ideology is îdeolojiya te ye. everyday racism. It's usually not even put Îdeolojî in tu ideological nikare her tim tişte bu terms. têgiha When you walk bêje. Ji in ber the ku street and îdeolojî see a parçeyeke foreigner jiyana te be. from some Li welatên din so-called third world country and you are disturbed by him or her. You say tu yourself, dibîne okay, I am kes not a hene racist, but I jiyana don't rojan want tu to be too kesekî close dibînî to him ji and so on cihanê and so sêyem on. hatiye That's tu everyday dibêjî life ez ideology. ne How nijad we perestim eat, how lê we marry, kêfa min how jê we naye. make Ev love jî and parçeyeke so on. jiyana te ye, All ev jî this parçeyek is îdeolojiya te ye. ideology, and Ku du jiyana the rojane de message tu ji of kesekî a din good aciz leader dibe. is not, no, I know better Lê than you what you want, but it's I give you hope. It's like Bernie Sanders just Ez sitting hêvî there. didim I te. give you hope. Ango You can tiştê move got serok beyond dikin this, out of hêviyê this. didin xelkê û And dibêjin another hûn thing karin for pêş de what I herin. think a good leader is needed is to make Uca tough serok decisions. xwedî wê Because berpirsiyariyê as much ne as I like ku this biryarên emphatic zehmet bistîne moment of ka biryara popular avakirina unity, tiştekî nû 500,000 bide. of people demonstrating and so on. I more and more Ez think her that tim the dibêjim. system can and was Sistema always able, the system desthilatdariyê of power, to accommodate with these outbursts. You wait a little bit in the shadows, then sistema the niha de çi enthusiasm dibe em fades dibînin away xelbe and heyecan you dibe nerazîbûna xwe tînin things ziman return sistem to çi the dike old xwe order. vedikşîne bêdeng The dimîne problem heta ka is wê to heyecan diçilmisi translate û diçe this û da taliyê de popular tiştek nayê discontent guhertin. into a new form of Loma pêdivî çi political heye ew organization. heyecan. Ew You have tiştê to ku make tu tough li cem te heye decisions. divê tu ya veguherîn In di this nav sense, rêxistinekê. only in this Ji bo ku sense, tu because bikare this bi is a very berdewam bike. dangerous Di metaphor. wirde In this sense, politics is like
medicine, healthcare. We have يعني to make سیاست tough جی decisions, not وکی military تختوریه command. You have جبر to کو say, دما کو sorry, تختور now we have لسر نخوشا to risk بریار that نوسا thousands دجوار will ددن die in دوی that unit. سیاست جی بریار نوسا We cannot دجوار take care بده of all the patients. جبر کو دکترک Some will دبیجه die, از some will عملیات die, and بکم so on. اف These کس are اوی horrible بمره او کس اوی decisions. بمینه The مان و best نمان و definition of تندرستی leader, همون دسته because I am دکتر an دایه ordinary سیاست low مدار guy, جه I دوی also و watched سابن دوی ordinary TV بریارن series. دجوار I بدن warn جبو you. بهرتنه I watched that American لتلویزیونی medical doctor series, ریزه New فیلمک هیا Amsterdam, بناوی where آمستردامانو an لوی داره administrator گوتنه says, کبوکو گلک tells بالام an old کشند و doctor, کیفام جیر هات leaders لوی make داره choices that تختورک keep them دبیجه awake at سروک night. If you sleep well, you are بریارن not one of them. وسا You are دجوار not a leader. ددن کنا هیلن This او is, بشف for me, راکفن a ایجار good اگر تو بشف راحت را leader. دکوه وی چاقه تو So نسروکه it's not انگو simply تشتگو از دبیجم direct جبو انسان جبو people's دموکراسی اگر تو democracy. تشتکی دکه You دوی need تو inspirational پیدویا ما figures. We به need سروکه که force to هیکو خودی organize باندور it به because که again, بکار به خلکی it's بلی not just خستم بکه political alienation and so on. جبر کو It's also the other side, ام دبی which is in crisis today. We no longer ام can نها simply دبیجم say بحثا the گل people, دکن which گل people, جی people نها are ایدی ایرو divided بویه and so on. تیگه What do I که mean by this? پروبلماتیک For لوی داره Marxists, people دما کو usually meant مارکس دبیجه working گل class. But مبستاوی did you چینا notice how, کارکرایه if you know a لی little bit of ام history, دبینن ده how هر in سردمیده every epoch, a کومک هیه specific کومک group of کتکاران و workers کارکران هیه functioned کو as a وی symbol دمه of they are the سرکشیا true proletarians. تمثیلیتا For example, گل دکه 100 years ago in سالی Europe, ست it سالا was بیستان ده usually بهتر کسین کو miners or steel معدنگر بون workers who یان were جی like کارکرین the پولا real بون working class. و لی ایرو کی کارکر Who is ایرو this گل today? کیه There گلک are many کس هنه candidates, کو and we گلک have to accept this رنگ جور به جور plurality. کس هنه کو There دنا are, of خدا course, گلن workers, ام exploited دبینن به workers, تایبەتیژی especially in the جیهانا third سێیەم world. ده لە Then there جیهانا are in the سێیەم ده third world those who are not ام دبینن exploited کەسێک in the و usual ڕادبن sense, سەر being وەکی و higher ڕاستی paid میتینگێریە wage معنەیە and کلاسیک ده the نەهاتنە capitalist or the ام state دبینن gives the profit. But ئەو they are کەسێک و exploited دووارێ in the sense that د the cycle of capitalist سیستەمە production کاپیتالیزمێ ده ruins باوەیەکی their دن تێن conditions of میتینگەریەک existence. لەسەروان For example, I تێکردن read in the ئەو جی north of نەها Canada, they are تێن now جەم هەف doing و ئەو جی producing دخوازن گوی oil to then هەتنێکێ پێک process بینن ئەو نەتەنێ fracking and so کارکەرن on. And they are دناوان doing ده it, gelek a kes lot of it in bicur the land where becurın. only few, Em dibinin whatever you Amerikên call them, xwecihî Native hene. Americans, the first people live. They are not Em exploited dibinin ango directly. They ew even kesê get ku some niha state support. raste But rast their du maneya condition, because the kapitalizma land hişk de that metingeriyek li ser wan tune lê ew is kes left ji vê after sistemê fracking is nerazî ne. done is a destroyed land. Em dibinin kesên ku ji Polluted ber with chemicals and qedêşkirina so on and so jîngihê on. So they are definitely also radibin ser xwe. exploited. Em Then dibinin we have xwendekar students hene. with no chance of employment. We have precarious workers living in Xwendekarên ku great piştî xwendina uncertainty. xwendekarin We karekê have bibînin. Yan jî women karkerên ku who ji şert û are mercên doing work karkirinê which is not caught nerazî in ne. the capitalist process of valorization. They are doing unpaid work. And as intelligent Em dibînin analysis have shown, without this jinên ku niha unpaid work karên of ku women and bê other mûçe bêpere kar dikin family ew jî members, ji bo wan the ordinary capitalist diwarê kapitalizma exploitation klasîk de tune cannot lê work. ew jin jî ji vê yekê We, bêzar dibin all û these ew jî other tên cem hev. forms have to Eger be îro here. If today, that was the big lesson of my good friend, the hevalekî minê berê ex-Bolivian Alvaro Vice Garcia ji President Bolivya Alvaro serok Garcia Linera, cîgirê serokê berê bû that in these ew conditions, dibêje divan it's şert û madness mercan de to eger focus em on the tenê old bala xwe working bidin ser class. Çîna In ketkar many ev countries, dibe dînîtî working em class is divê a me re little dîn bi bit kuvê yekê bike privileged ji with ber ku regard to jin hene unemployed aliyên women din and so hene on. xwendekar hene They ciwan can, hene evana hemû di nav xwe de gelin They can divê do me re things wan that hemû bînî those cem truly hev. exploited cannot even dream of doing. Like maybe this can interest you. Li In my Slovenya ji ez karim country, bêjim Slovenia, I must admit, I often opposed ez workers' strike. divê ez rastiyê bêjim ez gelek cara li diş grevên I ketkaran don't radibim agree with the ez idea of ez workers piştîrî nadim wan striking, but çima because
tenê ew karkerên ku xwedî îmtiyazin û karekî wanê daîmî heye wekî doktorin, polîsin, profesorin, mamostenin bi tenê heqê wana girevkirinê heye. Lê karkerên din ku xwedî ne karekî daîmî ne êwan ji bo wan îmtiyazekî şansekî wanê girevê tune ye. Loma ez piştgirî nadim girevên niha. Ez bawer dikim ev xewna çepkir ku em hemû werin cemhev jin û xwendekar û ketkar û koçber û em werin cemhev ev xeyaleke gelek dijwar e. Hevalê min Alem Badiyo ku engîn ji behsa wî kir li vê derê reşbîneke ew dibêje li rojavayê Ewropa û Amerîka karker wekî grûp ew ango karker û ketkarên li Ewropa û Amerîka bûne tiştê ku Lenin digot karkerên arîstokrat. Ewana meyla wana nijadperestiyê heye û dibêje aliyê Çîna desthilatdar ve hatine gendelkirin û ji potansiyela xwe ya rizgarîxwaziyê hatine mehrum hiştin. Lê niha tiştê ku Marx dibêje Çîna karker li gor Badiyo proleterên koçer ango kesê ku ji bo kar û xebatên Ewropa yan jî diçin Amerîka ewana xwedî wê potansiyelên ku bibin Çîna karker ku Marx behsa wan dikir. Ku ji Afganistanê tê Ewropayê ango ji welatekî ku tu bikaribe bi qaçaxî werî Ewropa divê tu bi hezaran euro bidî qaçaxçîtiya û di rê de xerç bikir. Loma ez dibêjim ev çi dibe? Ev jî hêza kapîtalîzmayê. Kapîtalîzmayê ku ji bo ku tu were tu bi parçeyek wê yekê divê tu pere bidî. Ez dibêjim kesek heye ku ez pêrê ne hevbîrim lê tiştekî dibêje Yuval Harari di gotina Xwedê dibêje xelkê ku bi hilbijartinên demokratîk xwe pabend hîs dikin ji ber ku dema ku bi hilbijêrên din re xwedî zemîneyeke hevpar in. Lê ewên ku ew hilbijêrên din ku xwe wekî xerîb hîs dikin ew kesên ku dibêjin kes hest û hîstyarê min fehm nakin û goh nadin berjewendiyên me yên heyatî û ez vê yekê ango encama hilbijartinan qebûl nakim. Lê em dibînin hilbijartinên demokrasî li tenê li cem wan wê xelkê bi kêr tê yan jî kar dikir ku xwedî zemîneyeke hevpar in. Em bêjin civakek heye di nav wan de zemîneyeke olî heye yan jî zemîneyeke nijadî heye ew dibe wê çaxê demokrasî hilbijartinên demokratîk dimeşin ji ber ku aliyê din vê yekê qebûl dike ji ber ku aliyê din xwedî zemîneke hevpar e bi hev bîre. Hûn Kurd li vê derê êwe ji li cem we tiştek heye hûn demokrasiyê dixwazin û hûn karin bibin xwedî cem Kurda ev yek dikare pêk were ango hilbijartinên demokratîk pêkan ji ber ku Kurd hemû xwedî zemîneyekin ku ew demokrasiyê dixwazin. Ez bawer dikim ev e niha got li ev sedema qeyrana demokrasiyê ye. Li Amerîkayê hema û li wê derê şerekî îdeolojîk heye, şerekî navxweyî heye. Mêdibê demokratên lîberal hene
و نیوێ خەلکێ ئەلوێ دەرە ئەم دەبینن ئالیگرین ترامپن شتێک و باڵکێش ئەوە ev muxalefeta ku li wê derê heye ew di heman zimanekî din dipeyvin. Em dibînin li Amerîka tiştna ew pirsgirêkên mezin ku li hene mere wan tiştana bi tenê rêya hilbijartinan nikare çareser bike. Ev divê bibe kongreyê ji ber ku em dibînin Trump radibe piraniya xelkê manipüle dike û wan dixapîne engê berê wan dide cihekê din û encamê hilbijartina de tiştek nayê çareserkirin. Gelek caran jî tiştê ku derdikeve pêşiya me ew e tiştê ku dixwazim li bê de ez binixêz bikim ez bawer dikim demokrasiya liberal dibêje ku ew wekî peymaneke bingehîna civakiyê lê ev Hegel filozofê Alman dibêje eger tu bikar bi xelkê bînî cem hev ez dixwazim eger şansiyê me her ziwan wê derê wê bivînim ez ê bêjim Hegel dibêje qaîde hene her di nav civakê de qaîde hene lê hemû qaîde ne taybetin hin qaîde hene hin ji wan hene ku di nav civakê de qaîde hene hin qaîde nivîsandîne li hin qaîde hene nenivîsandîne îca em dibînin ew qaîdeyên nenivîsandî dibin pirsgirêk di dema pandemiyê de em derdikevin derva em kar dikin hevalê xwe dibînin ev kelepûrên neyên rojane ji ber pandemî ketin xeterê em niha divê mesafe bînin nav xwe û kesên din re ango em ji vê cewhera ehlaqiya jiyana xwe bêper hatin hiştin ji ber vê pandemiyê wekî min got qaîdeyên nenivîsandî hene em dibînin carna qaîdeyên nenivîsandî em hemû dizanin ka kîja ji wan em karin bin pê bikin ka em nebikin kedî qaîde hene dibêje divê mere bizewicî ji bilî derveyî zewacê divê nekeve têkiliyeke cinsî evana qaîde bûn lê mirov kanibû bi taybetî wan bawa bike û bêje ez ê vêya bikim ez ê vêya nekim lê mere wan tiştane bi dizî dikir bi eşkere nedikir ango li cem te wekî azadiyek hebû lê ew azadî nebû ku tu vê eşkere bike û wan qaîdeyên ku hene mere bi eşkere bin pê bike lê em dibînin îro di siyasetê de di îdeolojiya ku niha heye ev hegemoniya îdeolojî de niha xerabbûneke ye Trump jî ev yek kir Trump ew qaîdeyên nenivîsandî ku heta niha kes nediwêrî bin pê bikin ya jî eşkere bin pê nedikir Trump hemû serûbino kirin ba wekî eşkere bin pê kirin dema ku pirsgirêk ew e ji ber ku ev dibêjin hemû kes werin cem hev em ê bibin netewek em ê welat birêve bin na ew hemû ne netewekin tiştê ku heye Trump ne baş e divê em ji Trump pak bibin lê em ê dişûna wî de Biden were em ê bi Biden qaîl bin na ev yek nabe ev hemû semptomin evana semptomên demokrasiya liberal e Trump bixwe ji heyv nehat Trump vê kemasî û vê qelsiya demokrasiya liberal bi kar hanî ji xwe û bi hat hilbijartin îro tiştê ku
And I'm sure Stego, from what I learned that in your part of the world, نها از things are دبینم more تشتێگۆ تێ civilized. دمەشی In چییە spite of all لە the horrible تەویوان هەموو suffering that you زەحمەتی have و there. ئێش و ئازارک We و لە Europeans جەم and وە Americans لە are, I'm وڵاتێوە چێ afraid, دەبێت the true تش لێ دەرێ barbarians مەدەنی today. تر بوونە Namely, ئەز وسا دەبینم the ethical catastrophe of Trump and new right-wing جباکو نەها لە populists ڕۆژاوا is لە وڵاتێن ڕۆژاوا لە جیهانا ڕۆژاوا چەپکر incredible ڕاستکر ڕابوون degradation سەرخوا of public social لێ life. You ئەس are دەبینم able هون to لە make جەم خوا dirty و jokes, هەرتنەکە to say پێکتینن و لە obscenities. جەم وە ئەو ئەدەب Decency ئەو is ئەحلاق و disappearing. ئەو And مەدەنی بوون هەیە here, something شتێک very گەلک عجێب strange هەیە is کوی لۆ happening دقەومە today. ئەس باوەڕ دەکەم ژوەت I زانن hope some of you know a ئانجلا wonderful book نێگل by Angela Nagle, نویسکارێکە an Irish girl, نویسکارێکی lady ئیرلاندیە living in the United States, Kill پرتوکێکی All نویساندیە Norms, دەبێژە where she describes how, I remember when I was young, late 60s, 70s, those in power spoke the کەسێک و official لەسەر language of دەسەڵاتدارێ بوون وان dignity, زمانێکی bombastic, patriotic, زمانێکی while وسە we, leftist زمانێکی وسە بە protesters, ئەدەب we made بکارتانی sign like و this, کەسین use چەپکرد ji dirty بۆ ku wan words. protesto We bikin consider this wan tiştên subversive. müstehcen dikir wan But klîka did you xwe notice radikir that now xebera wan dida this ji ber ku new wan henekê so-called xwe alt-right henekê xwe bi alternative zimanê right, desthilatdar especially in the radikir United States, they use dirty language, sexual Loma obscenities, incredible vulgarity, and çepkirên so wê on. çaxê And this is a berê tragedy. xwe didin müstehcenbûnê û is- tezîbûnê It û is the official têkiliya liberal cinsî democratic ji ber left ku wan is nerazîbûna xwe ya li retreating hember to wê zimanê ku old, desthilatdar a not bikartanîtan only moralism, but even Lê police brutality. Now the left wants em to dibînin censor niha public space dem and so hatiye on and so guhertin on. It's a niha total mess, so that ew then the new desthilatdar ji right zimanekî appears more wekî and wê more demê as zimanekî a müstehcen partisan bikartînin of, û nerazîbûna li partisan dijî of, şîddeta polîsan em of dibînin personal freedoms and the new right is partisan of berê human freedoms. You çepkira can talk behsa dirty and so on, whatever azadiyên you want. îfadekirinê And dikir the left ne em niha dibînin The rastkir left rabûne û is behsa partisan of law and azadiya order. dikin They want duniya more hatiye police guhertin interventions and so on and so on. tiştekî din ku divê qeyranê de heye pêkhatiye vê qeyranê heye approaching the end, don't be afraid, is this big motive that we find in bombarded medya de by heye the medya media that we em live in a em post-truth dibin era. bombebarana here, nûçeyên I think medyayê things are dêne a little û niha bit em di more, serdemeke piş a little bit rastiyene ji more ber ku rastiye ku ambiguous. bi me tê The idea radihandin is this ka çi one. rastîne With the rise of religious and ethnic fundamentalism, em rational dibînin argumentation no dina wan longer kesan de works. ku As behsa we see rastiya also dikin today with bêhtir some behsa reactions to the dîn pandemic, dikin the ol dikin explosion of û yan jî tiştên ehlaqî conspiracy dikin ku li wê theories derê and so on, mere nikarin and so on. bêhtir li ser Then rastiya the idea is nîqaş that bikir also with the em digital dibînin media, niha bi there is tenê no longer medya one tune niha li public ser space. It's a torên civakî dispersion. hene li wê derê jî xeltê cem hev û ji xwe also in xebera theory, çê dikin nûçeya you- çê you dikin get, û bê kontrol û bê you get, sînordarkirinê hevdû bandorê li ser in hevdû theory, dikin you get so-called postmodern historicists who yan say jî there is aliyê no din jî objective liberal truth, hene û we just dibêjin share rastiyeke different objektif subjective tune ye ew ji wan perspectives and tişta so on vala and so dikin on. lê ez çi dibêjim Now, my position here Helbet is that, of rast e. course, this is hemû true. Every nêzîkbûneke approach bo to civakê society is already, in some sense, interested, bawayekî engaged. I objektif don't believe nikare in helbet li wê derê truth. subjektivîzm But heye this lê does not mean that hemû does not rastî mean that all truths newek are yekhevin equal. ez ne I'm not a relativîstim relativist. hemû Let me give rastî you ne an yeksan example which will please the Binêrin. Jews. Look, dema ku when Nazis naziya were saying dema when they naziya were di taking power in Almanya Germany, digotin that Jewish influence is too strong. And when they gave you some statistics like more than wan half of the çekir wan doctors in Berlin naziya are wê çaxê Jewish, ji bo ku 60% of the hin lawyers are heqîqeta Jewish, and bi so xwe on. bafirînin Probably wan they were derew telling dikir
وان دگو چه something true. بله جهویا But همو nonetheless, جیانا this ما factual داگر truth کرنه was in the بنیرن نیوه service of the تختورین لبرلین جهون anti-Semitic lie. راستیه What نوسا I بو want لی to وان چه tell دکر you this وان is to حقیقت reveal خو an بخو old joke of دافرند mine that کو I like. هیزا When, خو not دستلاتاری even خو a قوی joke, بکن a clinical observation by Jacques Lacan, my teacher مامۆستەیەک in من هەبە psychoanalysis, دگۆ who said, when a husband is ئەگەر pathologically مێرێک jealous of his wife, هەرتم that he sleeps حەسوودیە together ژنا with خۆ other بکە men, even if his wife really sleeps with other men, his jealousy is still ئەگەر pathological. ژنا وی مێرکی Because the هەری problem is بزرامێکی not دنرە does his wife really sleep ڕاتەڤژی with other ئەو men or حەسوودیا not. مێرک The problem is پاتەلۆژیکە هەر بەردەوام دکە why does جبەک و she جارکی need مێرک jealousy to بخوا maintain باوەریا his خۆ بوەیەکی ئانیە psychic ئەنگۆ ژن وەیەکی stability بکە یان and نەکە order نەخەمە and so مێرک هەر on, حەسوود and دمینە order and so on and so on. So دیسا ئەس دەبێژم بە again, هەمان ڕەنگی and the same نهان goes for today's لإسرائيل Israel. بيجن بحثا To talk إسرائيل about أنتيسيميتيزم بكن antisemitism لإسرائيل today دفي in Israel, you must talk also about what دفي Israel لويدري itself is لويدري doing. ما دفي مرة For بحثا example, to the ويا Palestinians كيجي on the بك West Bank. كا I إسرائيل think that لدش our بالفلسطينيات answer شدك to oppression of Palestinians should not be, yes, they are justified, let's tolerate a little bit of anti-Semitism. No, داكون the struggle against لأوروبا لدش anti-Semitism in Europe and so on. أنتيسيميتيزم And the struggle كيكوشين for بكن Palestinian rights are وأجر two بحثا sides of the فلسطينية same بكن struggle. دفي فلسطيني We should وأنتيسيميتيزم to the تيلكا end هفبن resist بهفرا this تشكريه بدن crazy جبالكو logic that there is a راستيك basic عشكرة هي truth, راستيك but then بسيط هي small entities should be ونابكو اف sacrificed راستي to اف this حقيقات truth. I don't know ورن if I already قرباني mentioned كرن this, but here comes I think I skipped that over. Here comes my big sympathy with you. از نها Kurds. هفدليا خوش بو I كرداد بيجن remember, تي you بيرامن remember when أمريكا دماكو Americans كردين abandoned روجافا you to the ترك interplay of وأمريكا ذاك Erdogan الشيان with Turkey and وأردوغان Russia and إيريشي Syria روجافا and so كر on. قالك هفالي منين Many تشبكر of my friends agreed with دقوت Trump. It's good that he did that. وان And they قوت even تشتغل reproached ترامب you كر that باش كر you were وان protected حتى by رخنا Americans. And I لكرداجي told them, كرن قوتن okay, it أريد was a دفيا geopolitical وبشتافة mess. What ندانا should you have أمريكيا done? Should you have said, ليه yeah, I دفي know كردا چه بكرا America, the أنگو جبال greatest كود imperialist چپكرا power, چپكرا supports us, so بپرسه we should او بيجن sacrifice أمريكا ourselves for إمبرياليست the نابكو مرة بوانا anti-imperialist هفكارية world بكر struggle and لا so on and so on. ناو No, اف this is اف the basic مزنه که lie دروه که that مزنه today in the جبوه politics دبیجم يعني کسی embodied کو in you, not چپکرین in کو you, in رخنه you لو as the دکرن و sign کردا دبیجن place where this lie appears. As if, you know, a راستیک fundamental اوه کو truth means that everybody has to sacrifice himself, his هر identity کس to it. As even the guy who criticized me a lot, Noam Chomsky, if you remember, said, yes, I'm نام against چomsky American جی گوته بو intervention, but there, when دما they کو protected وی you as گوته long as did وی گو against از Turkey and لدش so on, امریکا ما Americans يعني سیاست are امریکا ما not لدما کو them. امریکا Don't think in کردا these mechanical کرد terms. لهمبر اردوغان Politics پاراس are و چاقه دوی از paradoxes, از especially today با in the امریکیا new حز دکم از هفدلی multicentric وانم world. اف You یکی know, for وسایه example, انگو نده بکو take کردا Myanmar. رابن Some of my خو friends جبو said خاطر پشکریا they انتی support امپریالیزم the coup قربانی d'etat امریکا بکر نه because those who were democratically elected were too close to the اف West and تش so on and so نوسایه on. کو This logic is اشکره دبیجم horrible and لوما you دبیجم were تشتگو its کردا کر راست بو victims. But تشتی the داوی که last point دخوازم I want to بیجم make is that او اینکو you know those who بحثا talk about رلاتیویزم راستیا relativization دکن of truth and so on and تشتگو so از on. Where I نقایلم don't agree with دما them کو دبیجن is when they say that ام نها we are now د in the سردما era of مرنا depth راستیه of دنه truth, انگو post-truth. مرنا حقیقت Wait a دنه minute. از As if سقبل there ناکم was a time when we lived in the era of ام truth. نها Take the دما Cold War. حقیقت دجی Both sides لی were اف lying. نها Maybe communist بویه Soviet Union more, but شرکی both ساش sides were totally تنه lying. The point is just that هر دو each آلین of the دجباش opposed sides
Western democracy. Mecin sosyalizma Sovyeta û demokrasiya liberal wan her du jî qada xwe dixistibin bin kontrola xwe li wê derê rastiya xwe diafirandin. Lê îro tiştê ku dikeve ser milê me çi ye? Ev relatîzma dîrokî em dubare bikin behsa wî bikin. Ka dîtinên kevnar û Afganistan nizan çi filan bêvan. Lê ez besa paradoksê dikim. Haqiqat ne bê alî ye. Li welatekî ku zulüm hebe, li wê derê heqîqat ne bê alî ye. Divê heqîqat hertim divê aliyê bindesta dibe. Rastiyek ne kategoriyek objektif e. Behsa dibêjin analîzma objektif dikin. Ev bi tenê manipülasyon e. Rastî, heqîqat divê ew kategoriyekê xwedî teref e, xwedî alî ye. Divê em divê gerdûnîbûneke universalîzmeke nû bikin. Divê em bi hev re kar bikin ne tenê ji ber ku li wê derê hûn nasnameya xwe çê dikin xelkeke piçûkin. Na, ji ber ku hûn mucizeyek in. Ne tenê cîhana xwe de ji ber ku li heremekê ji ber rewşa wê ya jeopolitîk hûn wekî selamek hûn hatine perçekirin. Tu kes ne xemawade ye û kes nikare we sûcdar bike ji ber bi tiştekê bi sûcek we sûcdar bike ji ber tiştekê. Tiştê ku tê serê we hûn karê xwe dikin û ev tiştê girîng ew e. û rastî jî ka mirov hûn alîkariya emperyalîsta dikin û Amerîkaya re hevkariyê dikin. Na, piştgirêk li vir çi ye? Îdeolojiya îro dema ku eger derewa bike îdeolojî ne pirsgirêk e. Lê pirsgirêk ku derdikeve dema ku îdeolojiyek derewa bike û heqîqeta ser erdê hevdû negin. Ew dere û heqîqet pevçin. Cooperates with China America to outsource production, to exploit, to keep the wages lower of American workers, and so on and so on. You know, ideology is most dangerous when it lies. خطریه mezin e dema ku rastî bi rastiyê re werî rûberû hev. Because of some higher berjivendiyên îdeolojîk. Em bêjin some crazy future constellation, Russia would take Rusya over, em go to bêjin Syria, made a pact with em bêjin Erdogan Rusya tenê against em United ferz States bikin and yani Israel. I'm dreaming. And then people would say that's a big anti-imperialist achievement, so you Kurds, you are off. eger Rusya were Sûriye bixebin bandora û paşê perçê we bike Tirkî li wê derê paşê anti-emperyalîzm û filan bêvan dernekeve. Lê ez niha bi bidawî dikim sorry that I was so long. Really to conclude, demokrasî democracy hîna ji bikêr tê lê divê bawayekî radîkal divê careke din were îcat kirin. Em niha li Belarusê binêrin. Dîktatör hene li wê derê me re kane xelkê mobilîze bike li hember dîktatî. Divê bêjin demokrasiyê dixwazin. Lê dema ku tu demokrasiyê bi dest dixî
همان پرسکرێک دەکەون پێشیاتە ku ein problem ein perskrekên diktatorî dema demokrasî de derdikevin lê xerabtir jî Mandela demokrasî xwest û dawî li apartheidê anî lê em dibînin xelkê Afrika Başûr ji demokrasiya niha nerazî ne em dibînin niha şîdeta li diş xelkê heye ji dema apartheidê bêhtir şîdet li ser xelkê heye gendelî heye xel nerazî ye ango demokrasî divê careke din ji nû ve were îcat kirin demokrasî de çi ye tu tiştekî dixî em de mebestekî te heye tu dibêje ez vêya dixwazim û tu dest bi pêvajoyê dike lê di dema pêvajoyê de tu dibînî tiştê ku tu dixwaze tê guhertin ango di serî de tiştek datîne lê bi demê re bi pêvajoyê re pêvajoye dibe sedem ku tu daxwazên te û mebestên te jî were guhertin Sam Goldwyn heye filmçêkerekî ji Hollywoodê ye gelek tiştên beredayê çê dike lê bawekî zîrek tiştên wisa dike wî gotibû ku camerekî zîrek e dibêje gelek kesa digo di filmên te de gelek klîşe hene Goldwyn jî bersiva wan dibe dibêje rast e di filma de klîşe hene lê pêdiviya me bi klîşeyên nû hene ango divê em klîşeyên nû ava bikin ango klîşe çine li wê derê kelepûrun adetin urfin evana divê em ji nû ve ava bikin ji nû ve çêkin pêdiviya me bi klîşeyên nû heye Bi pandemiyê re pirsgirêkê me hene pirsgirêkên aborî hene lê em dibînin tiştê ku zelal dibe ew dibe ew ê bive siheta nefsî siheta serê me ji ber ku em niha di rewşeke wiha de ne pirsgirêka aborî ye nexweşî derketiye em ji sîstemê nerazî ne loma divê em xwe û jiyana xwe rojane her roj ji nû ve ava bikin ji bo ku em bikaribin bijîn em niha em dibînin him Ewropa him jî Amerîka di warê ehlaqî de hilweşiyaye loma divê em ji hevdû hîn bibin ez gelek spas dikim ji bo min serbilindiyek bû ku li vê derê me gelek spas te gelek tişt gotin te gelek but also some dark messages you noted this no that I don't like to adeta min ez çareseriyên wisa hêsan û basît nabêjim helbet tişt hene ez bawer dikim hevalên me yên li Kobanî lê ez dixwazim bipirsim niha rewşa we ewle ye li Kobanî niha em nema di nûçeya de nema behsa rojava têkirin gelo rewşa we niha li wê derê ewle ye Em hevalên rojava nema nûçeyên we derdikevin lê This relative safety right now we can say that there is a relative safety. Birastî ez ne li rojava me lê mirov kare bêje li wê derê rewşeke nîspeten ewle ye lê xeter hene helbet ji ber ku dibe ku şerek derkeve ew jî pêkan e Erdogan dikare êrîşî rojava bike dikare dagirkeriya xwe berfirehtir bike ango rewşeke gelek hesas e niha ez bawer dikim hevalê min li rojava ew jî ji van lîstikên jeopolitîk haya wan jehî ew zanin û ew zanin ku qedera wan di destê wan bi xwe de ye pirs hene more theoretical and we have pirsgirêk hene in different places. Some ji questions are coming from the room
هن پرس هنه جی زومتین هن هنه جی some of them are coming from جی کوبانی هنه from Kobani. هن هنه جی واتساپ تی WhatsApp. I know, I saw them. Yeah, the lady who greeted me. Yes. Yeah, and I'm glad to say that از more گلک than ام کیف خوش نگو خاص کس نهال ما تماشا دکن live broadcast on YouTube. Okay, so let me start with the first پرسا question یکم that اوه مامسته اینگین Dr. سوستان Engin دبیجه Sustan actually asks, and I will give this privilege of the first question to him. Okay. He asks, Capitalism has often been presented as the only economic regime هر تم تی گوتن که جبو پیشکتنا دموکراسی سیستم آبوری کپیتالیزمه گلو ام دکارن جواکه که اوتوپیک آوا بکن جبو دموکراسی که نو دوی قیرانا سیاسی اوتوریتر دکن ام تیره در باس بن ام چوا دکارن دموکراسی که آوا بکن precarious and racist time. از باور دکن پرس اوه This is the question. Okay, I will try to give از a chance بکرتاسی to others برسوی بدن relatively short. بریا 20 20 years سالان ago, let's say, دوی there که was دهن some راستی truth هبو in this claim کپیتالیزم that تنها capitalism is the سیستم only کو way to دکاره secure democracy. دموکراسی Because گارانتی in بکه capitalism, you had جبر کو dictatorships for بره usually 5-10 لچیله years, لدرورین like in Chile, دیکتاتوری in تنی Argentina, سه چار پنج Brazil. سالا But then, دمشیان when و هل things get دوشیان better, لو you ما get democracy. What لی I تشتگ am از جیده afraid, that's ترسم my ایرو analysis, is that today, کپیتالیزم the capitalism, which کو is نها سرکفتیه successful, is the کپیتالیزم successful version سرکفتی of capitalism هر is کدیچه more and more اوتوریتر و انگو capitalism. کپیتالیزم اکو سرکفتیه کپیتالیزم اوتوریتره کپیتالیزم نوسا دن او قبل سر سرکفتیه از نل هم به چین دبیجم لی بنرن چین کپیتالیزم اوتوریتر گلک سرکفتیه You know what I always tell to those who praise China? I tell them, look at Taiwan. کسی که نها پسنه چین دادن از دبیجم بنرن تایوان جی چینه سرکفتی تره دناو ولاتین سوسیالیست ولاتو که از حیرانم براستی ویتنامه لی دماغ از جوان بو گنج بو ما بحث دو جوره کپیتالیزم دکر کپیتالیزم اوسا وحشی و رقابتا برحم و کپیتالیزم اوتوریتر بو نها ام دبینن چینا چکر هم رقابت هم جی اوتوریتریزم گیهاند هف اف پرسکریکه که انگو مرن کاره بیجه کپیتالیزم لوی هیه لنه دموکراسیه اردوغان و روس او امریکه دن لروسیا یعنی هندستانه پوتین دخوازه دواره آبوری ده هرچند نه او قصر کفتی بجه او جی دخوازه کپیتالیزمی به حتی راده که به اوتوریتریزم دیگه اینه هست انگو اف قناقه که نویه از باور دکم دموکراسی لیبرال هر کدوچه هیدی وندا دکه هیویام چی الوی داره از نه ایتوپیستم از راستقین ترم که پاندمی دنجام پاندمی دو کمونیزم واره نه از باور نکم لی قیرانی که کریزی که تین اف قیران دواره واتیا چپگیری ده درزاده دمه ام دبینن که سیستما تندرستی مرکزی ناوندی کار نکه دوی نابه in United States, in England, some other countries, even Trump effectively had to do something that مدید کت د پاندمی ده تبو لإنجلترا لأمريكا گوهرتن پیکات ترامپ شی شتگو حتی ها دخنه دکر ناچار ما دما پاندمی ده وکی کو سیستما تندرستی یا گردونی آوا بکه
Ango ez dibêjim divêm qeyrana ji xwe re derza jê bistînin. Eger dema ku ev pandemî bi dawî be ew jî heger bi dawî be ew ê meselên din çêbin ew ê bêjin germbûna gerdûnî û xela rabe yan jî bêavî hebe gelek tiştê guhertin lê kapîtalîzm dimîne wisa tê gotin lê divê bêdîtin kapîtalîzm jî tê guhertin divê me re bibînin kapîtalîzm jî çawa dûgihere em dibînin dinya her ku diçe dibe navendî wekî bertekeke li hember van tiştana ez bawer dikim qeyraneke mezin hebe ez zanim Sovyet û komünîzma berê çê nabe lê li hember van qeyranan hin guhertine wê çêbin di warê tenduristiya gerdûnî de yan jî sosyalîzasyona hilberînê de ez dibêjim ew ê şerek derkeve yan wekî têkoşînek derkeve where we will get the money, will the companies do it, how? No, you order it. You divê em vê yekê bikin guhertine bin mobilîzasyona civakî divê hebe divê hemû kes piştgiriyê hevdû bikin piştgiriyê hevdû bikin So I think that di liberalîzmê de tiştên baş hene ez nabêjim azadiyên şexsî filan bêvan lê dema ku em li kapîtalîzmê dinêrin kapîtalîzma di forma otorîter de em lê dinerin tiştê ku di liberalîzmê de hêjayî rizgarkirinê hin pêk hatiyên çepin ez nabêjim Partiya Komünîst biryarê bidin na em bêjin mafên civakî mafên sosyal û refahê koordinasyona enerjiyê kamê çawa serî bi germbûna gerdûnî derxin ji niha de gelek deverên cîhanî hene ku ziha bûn û kesek nikare li wê derê bijî loma gelek kes niha xema vî tiştî dixwin loma her ku diçe ez bawer dikim bi tevgera însanan bi milyonan milyaran însanan belkî guhertinek çêbe li hin dera jî min dît li bakurê Sûrî nixwend gerdmahî her havîn heta 5 dereceyê ango ji bo xelkê ku li wê derê xelkê wê derê ji bo wan germ dibe loma pêdivî bi koordinasyonekê cîhanî heye ez hetim reşbînim ez hertim rewşên acîl derdikevin pêşiya me me gotibû Biden bû serok her tişt qediya baş bû na newereyê em dibînin lê ez hêvî dibînim ji bo me gelek pirsê me hene kedî divê tu biryarê bide loma wekî min got pêdiviya bi serokek heye tu jî niha serokî tu biryarê bide pirsgirêkek heye derbarê ev ne mesela serokatî wele gelek pirs ê agresîv ê wisa hişkin wana ji min bixwîne derbarê Abdullah Öcalan û rola wî de tu çi dibêjî Öcalan di hepsê de hemû pirtûkên Hegel û filozofên din xwendin
to return to Hegel. He became kind of a Hegelian more than following other ودناوان ده بهتر هگل كيفا يانغو What is interesting is that بهتر Gonca هگل Kožman قبول thinks that دكر Hegel's philosophy is in agreement with relativity and quantum theory and indicates that ويد Hegel can بيجا help us هگل understand آلیکاریا مدك relativity and كون quantum بكارمن theory and ريلاتيفيتي vice versa. فهم بكن And وكو this kind of فيزيكا relationship كوانتوم with these social Yeah. relationships. And you also pointed out something The- similar throughout some of your books, especially in Less Than Nothing, that Hegel anticipated the تذكاري quantum physics. Can you elaborate on this? But I will wait to just say to دخوازي ask از you چند a پرسنتج couple, اشتر بخونین تو وانا more گشی به questions هفره related to برسوی that. بده Rosa Borg in the Q&A box تا asks, بحثا you had سروکا mentioned the کر role of leaders, especially in providing hope. ایجا How do you تو understand the role of رولا Abdullah عبدالله building öcalan a دوباره an alternative آواکرنا order سیستمک in Gotara? alternatif لسوری تو Thank you. چاوا And there are other دنخینه questions about the Yeah, role yeah. of Öcalan in building و this alternative آواکرنا society, alternative جواکا revolutionary future. alternatif و Both in پاشروژک Rojava and also in روشورشگری other parts of لسوری Kurdistan, Bakur, northern Kurdistan, Turkey, لباشوری کردستانی southern Kurdistan of Iraq, and لبروشلاتی Rojava, کردستانی تو چاوا دبینه East Kurdistan in Iran. No, again, precisely. We don't have از so یه much بکورتاسی time. برسه I will واورن try to be very short. Okay. But I cannot restrain myself from telling you a از لها wonderful سرپاهاتیک anecdote ما that هیه از happened جوار to me بیجم when I visited Istanbul. Öcalan da but hapsiydi bez Öcalan was İstanbul'e already bu. in Bu prison beriye a çen couple salan. of years ago when, Hın you know, some stupid journalist made with me an rojnamegere interview, ki asked me ahmak these jimi stupid popular pırskır. questions like, what is the best scene you can imagine? Uj What pırsek would jimi you tu like godu to godu do? tu kari And çi to be biki, çi obscene, duxwazi biki. okay, I answered, and they published Mijî it jê in a got- big newspaper. I answered it to be naked in bed with a beautiful young woman and Min debate jêr with gotu her ve Hegel dixwazim and nav ciya philosophy. debim bi jinekekê xweş re û dixwazim bi Hegel re 2 rûnêkim û days nîqaşê later, bikim. they Lê showed me. A newspaper rojnameyek published a ku letter nû from Öcalan who said, I agree with Professor Zizek. paşê rojnameyek I found this so paşê non-orthodox, jî you know, Öcalan so nameyek şan ku wonderful to say, rojnameyekê de hatu but weşan I wî ji bo know, ez but, tevî I jîjek know dibim. this. I just wonder, did the Helbette prison hepsê de which ye, gave him, li wê de ve unfortunately, wexta wî a çê lot of dibe time ku to bixwîne probably more time to read and so on, you know. But made for this turn towards li wê de ve theory. Öcalan I berê know xwe da already 10 years teorî ago that he û began to Michel read Foucault Michel dixwend Foucault, lê Deleuze, niha and so on and so on. But tiştekî it's gelek baş it's e, a gelek wonderful fevqelade ye. element. And the only point, but I cannot teach you here. I don't know the Lê situation from close. Is rewşa in ku the niha û tê de situation ye that he is now. No, ez merak dikim I wonder how ka çi qas many informations agahî Öcalan bigihê destê wî. has the Ez access nizanim. to, you know. That Lê belê but maybe he can turn this li with ev intelligent tişt politics dikare into his strength. No, unfortunately, he hasn't been able to ev see demeke dirêj jî his nahêlin ku Öcalan revolution parêzeriyê xwe bibîne. years Tedî I know, ez but zanim you know, lê sometimes Mandela jî this wisa bû. works. Remember Mandela, that Tu your very tecrîdê de isolation for the dimîne people tu makes you a symbol, which can kesê ku exert de tecrîdê de ye cana I dibe ji don't bo know tekoşîne anything sembolek personally li ez about nikarim bêjim Öcalan hemen at all. ji bo belkî Öcalan belkî ez nizanim rewşê. Lê Maybe in a bawayekî slightly cynical ev sense, this tecrîda isolation of tecrîda him ku can nav make serwî him even heye stronger in the sense that if dikare he were to taliyê be de Öcalan outside xurttir prison, û he hêzdir probably would bike have to get involved ji bo into some tekoşînê ji party bo struggles, partiyê blah, ji blah, ber up ku and down. Öcalan He is needed now precisely nehawekî as such sembolek as such pêdiviya vê symbol. tekoşînê But you see, kesekî that's wekî what I Öcalan meant. heye. I Helbet ev disagree with those anarşîstên anarchist çeptir hene leftists who dibêjin claim that leaders are bourgeois, or totalitarian or whatever. No, dibêjin there are lîder hemû authentic otoriterin leaders. filan You bêvan. need an Lê na inspiration hin whose lîder message hene to ku you is not, I know resenin, better than you otentikin should ku Öcalan jî yek follow ji me, wan e. but whose message it is, you can do more than you think you can do.
کو سەرۆکێکە کو دکارە هێویە بدخەلکێ کو بێژە هێزاوە هەیە هون کارن گەلێک تشتا بکەن ئۆجلان وێ هێزێ دەدە linked to Turkish Kurds Öcalan, and to you are part of the same group. What's the relations between your, I will call it sorry for the obscenity, Turkish Syrian Kurds and northern Iraqi Kurds? It is true, is it true that they are a little bit more? نزانم ئەزانم کوردین لە ترکیە و کوردین لە سووری نێزی ئۆجالانن لێ من بەهیچ بۆ کوردین لە باشوور بهتر قاپیتالیستن گەلۆ ئەڤیەک ڕاستە کوردین عێراقی قاپیتالیستن ئەرێ ئەز نکارم بێژم مخابم سیاست گەلێک پەرچەبوویە لێ باشووری کوردستانی جهەیە لێ باکوور و ڕۆژاوا لەسەر خەتا کۆنفێدەرالیزما دەمۆکراتیکە ئۆجاڵاندەیە هەڤهەبوونە هەڤژیانە پێکەوە ژیانە و لێ دەرێ ژیانێک لێبەلێ لە باشوور ڕەوش جهەیە وەکی تەگۆ ئەو گەلە قەپیتالیستن ئەز لۆمە حەیرانێ وەمە بڕاستی ئەز وە تەقدیر دکەم وەکی کوردین سووری ئەزانم تۆرۆنتۆیی لێ But you also in Toronto, you have a hard lockdown. No, yeah, sorry. Let's go back to a serious question. So what I want to say is that gelek na koke. And when I said this, people misunderstood me. Not that I celebrated the old Turkish Empire. دما كان إمبراطورية عثمانية ودولة تركانها بدن برهف عثماني بهتر عدم مركزية تدهبو. All the big Turkish crimes like genocide, Armenian genocide and so on. املید نرن فرمان ارمنیان پارچه جن ترکایی ترکیه نونه که دولتا اوابونا نتوا دولته لوم از بیجم عثمانیه دواره ریوبریه ده بلکی باشتر بون از باور دکم آتاتورک دوی وارده هنگو کسی که نتوا دولتا ترکیه آواکر مزنترین خاین بود هم بروان لیگلی گلین کلی لور دیجن There was a small monastery group of neither Protestants nor Catholics, totally crazy Christians. Nobody in Europe wanted them. The Turks gave them in Bosnia a place where they live even today. كومك راديكالا كريستيانا هبوه چاغي اوروبا كسي او ندو خواستن لتركا چكر تركا آني او لبوسنا جيبجي كرن Austrian-Hungarian Empire. They were a model of this. ليه ام دبینن او امپراتوریا اوستریا و مجارستان و عثمانی ویت او الترناتیفا نتو دولت بو از باور دکم تراژدیا هری مزنا ترکیه او اكو تركيا حاول دا ببه ولاتكي نتو دولت و اف تراجدي بيكات از دخوازم روجكي ورم Absolutely. And it's even strange that people are surprised by it. People automatically think that if we are radical leftists, we are a follow-up question. I think you would like that somebody asked, could we say Rojava and Öcalan are the real in the Lacanian signification, that is, for the system cannot accept. Öcalan و Rojava ew sistem nekaru kabul bike. Don't poeticize too much the real, you know. Real simply means something that is so dramatic that it cannot be integrated into our symbolic universe of meaning, like, you know. Concentration camps were also لدما كان بحثا ريال بكن ريال حتى نباش ليه I think, but you know, that's why the Erdogan و دولت ترک نخوازه don't want the peace with Öcalan, no?
because I know that Öcalan at a certain point was نخوازن دنگی more Öcalan وره بهیستن جبر که negotiations and Öcalan so دخواست on, مذاکره with بکه feminist motives and so on. هفدیتنه بکه And you know لی that the same thing is going in Kashmir. My friend Udi Aloni did a wonderful documentary of how the همان Muslim تش resistance in لکشمیر Kashmir لپاکستان جی decided پیدکه no arms, we want peaceful reintegration. And India didn't همان tolerate تش this. They هندستان provoked them جی with violent attacks. لقشمیر They claimed, کر no, لهمبر this is وان hypocrisy کساکو and so on مذاکره and so دخواست on. You know, and it's ام incredible دبینن how او دروین کو efficient these دستلاتدار و lies دولتا are. Like دولت when I دکن defend گلک Öcalan and you and so on, سرکتی they دبن always, جبر they کو have ام this دبینن image that is so deeply دروین کو embedded in Western European and American popular culture, Kurdistan. دروین کو Wild, تیکرن crazy place. نهاد But I هشو told میجی them, I learned روجاوا this in ولاتین Istanbul. روجاوا But اوروپا و you, امریکا ده تو بسا Kurds are کردا و on average کردستانی دکه او دویجین امان much او شر و less پفچون هیه superstitious than نخوازن لی Islamists. Somebody جبو told me and took مجی me to a Kurdish restaurant in Istanbul where he told me they don't tolerate any of these too many religious symbols or whatever. You are not like some crazy religious minority. You are ام on دبینن average لی more راستیا secularized کردان و part کردستان than تشتکی دنه what are the کردا sorry for this question, کرد you can lynch نه me for that. تشتکی اولینه What کرد are the سکولرن Kurds, لوی your type دارید of Kurds, that is to نونرتیا say, سمبولک تشتکی Turkish, دنن Rojava, Syrian Kurds? لی What are you کردین لی mostly in روجاوا religion? دواره دین ده هون چه دکن Professor Zizek, I don't think از باور دکم دواره in terms of پارتین politics, سیاسی political ده parties are very much adhere to this Islamic rules and regulations. از They باور all دکم همو respect پارتین Islam as سیاسی a ریزه kind of دین و cultural religion. اسلامی دگرن This is right now month of Ramadan. We had to wait until iftar, but this is the reality that many people راستیه که are پرانیا Muslim in خلکی کردستان Kurdistan, in the region of مسلمانن Iraq, but لی the issue has لوی been داره coexistence هفجیانه of که Muslims مسلمانه with و other نه مسلمانه non-Muslims, هیه with people و who لوی don't داره I اف believe. hope it دمشق گلو works. It works. وکی مگو از نکارم As راسته I باشم said, لی I'm not, اوسا but I خویایه would like اف that it is کار working دکه جبر کو because مسلمان و unfortunately نه بسلمان به هر را the دجین only threat right نها now against خطره Rojava و is گفا coming هری from مزن Turkey مترسیه هری because مزن على people همبر are روجاوا right now ترکیه are جبر کو لوی trying to داره build this new future and the وکی University of مگو نها Kobani روجاوا is a دو symbol خودش of خوره that. The سبه University of روژه که Rojava آوا is a بکه symbol of that. و زانینگه They are کوبانی جی they سمبولکه are سمبولا determined وی to build یکیه و a دخوازن new and شخوره alternative سبه future for روژه که themselves, but الترناتیف آوا unfortunately بکن لی under مخابن او constant هرتم attack. So this دبن is the ایریشن reality. Like ترکیه in دنه terms of That's very, لی گلک No, باشه it's very کو good that religion is not directly لی politicized تشتکی in باشه this گو sense. That's very good. No, it is دین not. And I will نبوی tell سیاست our پارت friends in سیاسی Europe, بویه there are لو ما many of them افتشتکی باشه here گو in this room, to maybe if you could share نها your گلک email address پرسیمه with هنه me اگر to تو send you بخوازه some امکارن materials about the situation in Rojava My with the email organized address groups. is extremely simple. Zizek, the ایمیل first خود letter of بده my ام name, خلد and my کار family پرسی name, خو بشتر بشینه او szzetyki@yahoo.com. جبه Yeah, ناویم yes, گلک we'll سه send you زیزک some ات یاهو materials. There are نقطه so many کومه other questions. I know we are quite over our time. کا پنج Okay, but دقیقه let's give دم بده another 5 minutes or whatever, no? Okay, Do I you will- have any خالوی داره limit سریت there that پلیس some گنی policeman نکنه will come هیله and said you are we allowed to don't have نه a limit. If هلوت you're ام available, کارم we بعدن can کام پنج continue. دقیقه دیجی Okay, بردوام for بکن some 5 minutes, let's go on then. Yeah, پنج yeah. وان پرسان Okay, او so some of these کردینه questions are in Kurdish, and از این حوله بدم let me. So one question, there we have received so many questions on YouTube as لسر well. Our یوتیوب ایجی colleagues گلک on پرس YouTube are هنه collecting them. Unfortunately, I don't think we can مخابن ام ask نکن them همیان بجوال all. ترسن But one of the یک جوان questions او is کو also about how گلین به how دولت stateless people هنگو who دولتین are کد بده historically دیروکه ده repressed, بندستن like Kurds, چوا دکارن can هبونا خو continue with their بپارێزن existence. What کا kind of سیستمک political سیاسی system, چوا political future they دکاره can علیکاری build وان this, بکه ji bo environment hebûna of xwe hostility. berdewam bikin So hebûna this is xwe one question that is coming from our attendees û bê about dewlet this bûn statelessness and bi taybetî jî derbarê especially Kurda about de Kurds Duwarê who Kurda are de also following a leftist
agenda, a leftist Ango paradigm, Kurd ku niha vigilance paradigm of paradigmayeke democratic çepkira federalism. öcalan And it's dişopînin not ji just bo wan about Kurds, about ethnicity. ew It's about building mebes a li wê different derê ne future avakina of future dewlete for lê the whole avakina region. sibê rojek So if you have any alternatîv e. Tu comments çi on that, dibêjî? Erê This is, of helbet course, a topic of which ez I pir know baş very nizanim little. I can just give two tiştê ku very common sense insights. yekem tişt The ew e first one is that, helbet of di course, in an ideal world, cîhanekî there should îdeal have de been some kind of, tenebe at least, nizanim I don't know, konfederalizmek hebaya confederacy between dinavbera you, Kurdên Turkish, Sûrî Kurdên Bakurê north of Iraqê Iraq and Rojavayê northwest of Îran Iran, li wê derê maybe belkî not ne a dewletek direct lê state, but when konfederasyonek hebûye you are ku not ji ber dispersed ku hûn into dinav four states because of hûn your stupidity, niha but because of hatine their perçekirin local ew ne ji ber geopolitical ehmeqiya we ye ew post-colonial ji gains ber and so ew on zulma and ku li so ser on. we And hatiye I kirin think lê that di welatekî cîhanekî îdeal de since this is divê li wê difficult derê to imagine, konfederasyonek hebaya di now navbera the perçeyên other thing Kurdistanê I de think we should duyem be to play pirsgirêk ew e ku the problem is how hard, ka how Erdogan çi strong qas Erdogan xurt is. e There was some attempt, you remember, nizan I don't çend know sal when, some berê 5 li more Tirkiye years ago, hilbijartinek an election çêbû in Turkey where there was a small chance. You had some kind of Turkish Social Democratic Party, you had the Kurdish Party, then Ez you zanim had di the left hilbijartina de Kemalists, part Partiya of the Çepkira Kemalist Tirkan hebû, Party, Partiya and Kurd hebû û The Partiya Kurdish one is Kemalîst the hebû, CHP pro-Kurdish hebû. HDP, People's Democracy Party, which Erê right now niha jî under Partiya attack and Kurdan, they want to Partiya shut that's the down. problem. That's Tirkan why û for Demokratên Erdogan Tirkan was, niha yes, dibin it êrişê de wasn't yê. so much that he Wî got hated bû you Kurds, but he saw the eger hûn possibility that Erdogan if got you wê çaxê di Kurds join hilbijartinê de with heger whatever they're hûn called socialist, social democrats and progressive Kemalists, that then you may even win. No? Ez bawer That's dikim why eger already then I think the Partiya idea Kurdan was û that ku this Demokratiyan eger Kurdish bikaribîna party is eniyeke also terrorist çepkir and so ava on, bikin controlled by belkî terrorists, bikaribin but hilbijartina that's what qezencî I bikin would loma try êrişê to xwe do. zêde dike. Not to play the game, we are alone against Turks, but trying to establish links Loma ez with dibêjim nabe ku me re dijminatiya progressives gelê in Tirk Turkey bike ez itself. bawer That's dikim the only çareserî ew chance, ku I bi think. bi No? demokrasî Okay. xwazên Also Tirkar e depends, divê but I'm not têkilî were I'm danîn û not bi wan re there, you know. hevdû piştgirî But hev I'm bikin. trying to be very Ez realist. hertin I don't dibêjim like ew leftists who are çepkirên ku dreaming xeyala too din much. ez One pir has to kêfam ji be wan re naye. brutal Ez realist what dibêjim one can achieve. And what's now the situation in rewşa ku li Sirya Syria? Because for you, I know you're in Canada and so on, but for you in Syria, li now, Sûrî isn't it that at a Esad certain point, Assad even, he was definitely better than some of the rebels, then, my God, because you were, this was ew the lowest point of alçaxiya Erdogan. You Erdogan bû were ku fighting ISIS, and dema ku Erdogan Kurda was bombing you, but bi şerê he Daeş also dikir is Erdogan finding jî ISIS, all radibû those Kurda li wê scandals and Kurd so li wê on. derê bombebaran You know, dikin ew That's jî exactly what alçaxiya is Erdogan happening. bû On ez one bawer dikim side, rejîm di wî ISIS, werde ji on the other Erdogan side, baştir ya denying it, nizanim but they caught Turkey smuggling some arms to the, maybe not ISIS, but to some niha jî fundamentalist ez zanim belkî rebels Daeş there and nemayî so lê on dîsa and so jî on. You know, İslamîstên çeteyên İslamî li I wê derê think, hene. yeah. But do you see any other Di wê option rewşê de in this opsiyonek heye li Sûrî situation? In Syria, belkî niha maybe ku now that çeteyên Islamist rebels İslamî are more or less defeated, you no longer belkî Daeş have a têk threat ye from belkî li down there. xwarewa Or how? li xwarê The main problem is now metirsiyekî Erdogan. gefeke İslamiyan belkî I tune mean, ye the main right lê now piştî after Daeş ISIS, Daeş hîna jî like heye ISIS is still lê existing, but actually I got this li comment from Rojava someone in Rojava right now that there are attacks, there are Turkish attacks her roj on daily li basis şehbayê in li the areas of Eynîsa Shahba êrişên and Tirkiye Isa and hene û Kantamer. And as you çeteyên know, the çeteyên Turkish İslamî ku Occupation Army Tirkiye and piştgiriya with the wan dike ew jihadists rojane aligned êrişî with wê Turkey, deverê they dikin occupied ew Afrin, they li occupied some parts of Cizre Canton.
So there are like real active لەسەر ئاردەی نەها situations on the خەتەرێکە ground, هەیە and دووارە people ئیسلامیادە کە are ترکیە trying to پشتگیریاوان دەکە defend Rojava. نەها So right now the خەتەرە هەری immediate مەزن threat گەفا is هەری مەزن actually مەترسیە Turkey, هەری but مەزن ترکیەیە as you know, ڕژیمە Assad's ئەساد regime is نەها not نەدوێ in a ڕێوشێدەیک و strong بکاربە position to ئێریشی attack کووردا Rojava, بکە and because of all of these geopolitical games and situations, they don't want ji ber ku Rojava to be rejim jî niha eliminated, except for naxwaze Erdogan, of ku course. Rojava ji holê rabe ji Like ber to ji ber see riqa li that Erdogan disappear in lê one night. rewş So the be situation tê is guhertin ongoing, but xelkê what wê is derê important that the bi people rastî jî are really jiyanekê very ava much dikin building li their ser life there and li ser esasên based on in their komûnan li communes, ser their evanên rêxistinên cities, and herêmî the struggle continues, to be honest. Pirsa There davî is ku ez one ji last te question bikim I could ask kerem if ke you have time, Professor Zizek. Mensûr dipirse Mansour asking gelo is komünîzm could communism have multiple forms? Is it a name of particular a particular emancipatory gelo fight komünîzm in a diwarê local reality? azadî Because there are communists that say Rojava or Öcalan, they are that they claim that the Öcalan and Rojava are not communist because of their locality. tê gotin ku Rojava ne komünîst e ji ber ku li wê derê dibêjin li ser nasnama Kurdan hatiye avakirin û li wê derê ango tiştekê herêmî dimîne û dibêje rewşa siyasî ya Rojava yan got tu divî we de çi dibêjî ez bawer dikim eger min rast fehm kiribe pirsa te ştê ku ez zanim belkî xelet be bawekî paradoks siyasetên li ser nasnameya netewî ew ê di serdema dûr û dirêj de ew ê ji bo we qembaxiyek be eger siyaseta we li ser nasnameya netewî be federal view alliance with others Loma. and so on and so on. And what about these differences and so on? My Helbet. God, of course. First thing to do is to komünîzma sed sala bîstan ji bîr bikin ew tiştekî din e I use the name ez kêfa min because I don't like socialism. No, I like it, but you know, sosyalizm navekê vala ye Putin empty niha name today. dibêje ez karim bibim milyoner û ez ê bêjim ez sosyalîstim na lê ez milyonerim lê ez hema feqîra dixwim niza çi dikim ew dibe sosyalîstim ne ew be maneya sosyalîzm niha pûç bûye lê tiştê em dibêjin komünîzm use market moderately where it works. Ez nabêjim em divê hemû tiştî netewî bikin divê em av û tiştên enerjî û tenduristî û tiştên din divê ew tişt ne tenê di destê dewleta de be li her wiha divê bi koordinasyonekî navnetewî be helbet komünîzm li her welatek her dewletek dikare teşeyeke din bigire helbet di diwarê dibê diwarê rêxistinî de dikare were gotin û divê wekî navendî nebe ez tenê tiştekî bêjim wekî provokasyon tu zanî got gelek And many people, Yes. I'm giving it to you now as a provocation. Many people would ji min nefret dikin hated me for it and are, but they tell me privately, I agree with you, but publicly ew they dibêjin don't want to admit this, that me I bes think the hedef goal should not be desalienation in the sense of let's get, no, if by alienation you mean there is a well-functioning social apparatus sistemeke of civakî health, hebe of blah, ku blah, baş kar dike and I even don't timeşi know how it works, just it works. Then I don't have any problem with a good, I call it ironically to annoy people, a good alienation, you know.
I don't want to live in a small village where every afternoon I have to go to a meeting. Ez jî naxwazim ez dibêjim ez naxwazim ku cihekê li gundekê piçûk bijîm û her di piştî nîvro herim civînekê ka tiştê ku me çêkir me çawa parve bikin. Ez dixwazim sîstemek hebe ku bi xwe bimeşe, kar bike. Helbet beşdarî û müdaxilbûna siyasî giring e, ew divê hebe. Lê mirov bikarbin di huzurê de, aştî û aramiyê de bijîn û sîstem bimeşe. Ev jî wezîfeya me ye ku em tiştekî wisa bikin. Li rojava li deverekî din belkî cihekî din. Helbet li rojava zehmetê ji ber ku li wê derê Erdogan heye, êrişên Erdogan hene. Lê mebest ew be. Tiştê ku min bihîst hûn niha hewlê didin di asta herêmî de hûn dixwazin jiyanê rêkûpêk bikin, bi rêxistin bikin. Ev giring e. Wekî minak li Bolîvya. Li Bolîvyayê ne tenê şoreşeke jinişka ve çêbû. Li wê derê her tişt hat rêkûpêkkirin. Jiyana rojane mebest ew bi. Divê jiyana me ya rojane em baştir bikin. Ew ne tiştekî eyb e. Helbet giring e. Erdogan heye ez zanim. Loma dibêjim ez zanim ji bo xatirê jiyana xelkê wê derê mirov karibe şeytan re jî peymanek têne. Loma yanî ne xelet e, ne tiştekî şaş e ku me re bi Amerîkaya re hevkariyê bike. Ev divê were kirin. Ew qada ku we bi dest xist, qada xweseriyê li wê derê em divê me re ji wan nebêje erê li ser me xeterek heye, me tirsiyek heye lê jiyana me ya rojane berdewam dike. Ez bawer dikim ew giring e. Wekî ku Noam Chomsky got ka Amerîka ji wê derê vekişe artêşa. Na, ji bo we ez bawer dikim ne wisa ye. Their basic message was, let's leave it to Erdogan and Putin. Ez duî warde ve cihê difikirim. Yani ez spasiya we dikim. Somebody on YouTube asking how could European citizens, especially those coming from this leftist background, Pirseke li ser YouTube dibe Ewropiyên çepkir ew çawa çi dikarin bikin ku piştgiriya Rojava bikin û Bakurê Rojhilatê Sûrî bikin. Ji ber ku li wê derê tedî ne tenê Kurd hene, Asûrî hene, Suryanî hene, Mesîhî hene, Êzîdî hene. Inca xelkê li Ewropa ez karim bêjim not to treat you in a refined leftist racist way, you know, projecting into you my tiştekî nehêlin ew radikalên çepkir ku bikevin navber na ew tiştek ew dikin tiştekî din e ez hêvîdarim hûn ji we divê biryareke gerdûnî bidin. Helbet sempatiya min heye ji bo we ji ber ku ji ber hemû van paradoksan di navê lîstika jeopolitîk de hûn dîsa jî we bi xwe standard danî. In the sense that, you know, every politician around there or state entity should be asked the question, how are you dealing with Kurds? Tell me this and I will tell you if I appreciate you or not. You, in a way, embody the ethical standard. Divê lê li wê derê we standardek danî divê li wê derê tu bêjî ka em muamele çawa bi Kurda dikin, em muamele bi kesên din re dikin. Ango we li wê derê standardek danîye. Welatên Slovenya em
we are, ببورن sorry for the vulgar expression, in the same Em sheet up to a point as روشك you. خراب Look, دنوا we كيوا miraculously survived. In أستراليا North Austria, they وولاتين tried to جيران swallow us. In وإيطاليا the West, Italy. In the العالية East, راس other ولاتين دن Slavs, سلاف هنا like for Serbs and Croats, we were صربستان هي خرباتستان eccentric هي minority, and لي أمدي somehow ساجي miraculously we سربيامان survived. So لوما history is دیروک not برین predetermined. نهاتیه دیار کردن برین نهاتیه Good. نویساندن Now I will propose you a paradoxical formula with به good مانیپولاسیون principled گوت manipulation. مانیپولاسیون باش مروف You کاره stick to your زندی principles, ببینه but very realistically. دوی هون You لوی داره see باش who can ببینن help you, who کیف cannot کار علی help کاریا you, و and so بکه on and کی so on. نکه I think maybe از باور you دکم هونه have بسر a کبن chance. You know what you should ولاتین convince جیران countries around you. Don't they ولاتین see دورا is و that دوی a ببینن thriving لوی داره Kurdish گلک community there کرد هیه او ویک an دی جبوان ببه enrichment, a good دولمندیه point for all the جبر کو countries there, because you should be that successful buffer zone which would then preventing کرد big لوی داره conflicts and so on دکارن and so هرمه که on, سرکفتی آوا But don't بکن think لی that you are نبیجن ما automatically وندا lost. کرد ام Look, تیک چون to the نه south of you, ولاتین Assad, Syria, strong country, but they at least till now, they سوری suffered و almost ایران more و than you عراق and so on. ولاتین گلک Iraq, they مزن بون suffered هزدار more than بون you and so لی on. وانجی No, نهام it's a دبین very چه حالی tragic دنه situation. لوما But again, you دما know جو why از I'm یعنی so از گلک fascinated by you. Because you دبن are باندورا not و in European racism, as I already said, many کا people گلک expect اوروپیا that you will be بنده some بون هم stupid, بیجن superstitious, primitive people. And you know, Western liberals always like to support these لیبرالین primitive people with اوروپی their هرتن حز rituals. دکن No, او no, کم no. بیجن Like خاصه I که see وسا you here, my God, وحشینه and I met عجیبن others. خازن پشکریا وان بکه You are لی more هون like us بخه than many تشتکی other دنن people هون who think جی that they are more دولت دورا civilized و around مدنی you. تر You بونه know, so لوما بخه have a little باور bit بن of confidence. و And I دوی just hope هون that at نشان some بدن point when the pandemic, well, maybe now دما I'm که utopian, پاندمی when the بداوی pandemic ببه will be over and از all that, دخوازم ورم I would really like دخوازم to visit سردانا you روژاوا somehow, بکم you know. But now the last formula was I fly to Istanbul, then I fly to southeastern Turkey, and هرم from زمان then چه 5 آورم hours از هرم by a car. استانبول جور هرم That's not available right now, unfortunately. Even that is not available yeah. because I'm old, tired. So if there will you have, because in northern Iraq they have نبیس even an لباشوی international کردستان airport, no? متارک they do بالا have فلوک two خانه international که airports, and they were از like دخوازم روژه actually که so ورم many سردانا questions if روژاوا Professor بکم Zizek wants to come to Rojava, and I think I already made it was almost an arrangement, but then didn't the happen. tensions لوکی exploded میگو there. اگر But if از I will ساغ be well بمینم and حتی alive, داوی پاندمی I از ورم would love سردانا to come there. You روژاوا know. Perfect. باش Next امی lecture سمینارا is دن at the امیل University of روژاوا Kobani لوی in داره Mount بدن Pleasant. Thank you so Absolutely. much. No, سر I am چاوا از grateful to براسی you, and I کیف was a خوشم little bit ill. و I had, سپاسیا و you know, دکم bombarded with problems. I have a diabetic crisis. I had, how to call this, in my knee, menictus or ده هم what, مخابن difficulty ایمیل to چوگی walk. من Everything منیسکس is هیه wrong. از نکارم But بمچم I will لی از survive, باش and بم از my God, ورم لی keep بردوام بکن برخوا going بدن on. Please. you. Thank you very much. نها از Okay, now خاطر I'm جوید خوازم brutally leaving you. Bye-bye. Thank you so much, and Thank you so thank much. you to Mr. Jalil Kaya for interpreting today's سپاسی هر lecture. کسی Thank you دکن all سپاسی for ورگر being دکن with جبو us, and again apologies و for مخابن the هرچند technical difficulties of پرسکریکن connecting تکنیکی جی our چه Zoom بون meeting to لدی YouTube. ساجی از I hope you هیویدارم all enjoyed it, کیفا و جیر and هاتبه please و don't بکیری forget و to هاتبه follow اف University سمینار of Kobani, University of Rojava, and their online social platforms, and you can اما always وی email ویدیوی us at لسر the پلاتفورم Institute of Social اینترنتی Sciences اما at بلا بکن و هگی وکی وخواست هم sts@rojavauni.com. دکارن I ایمیل hope you آخوا have a ایمیل wonderful بشیننش rest of day. زیزک حتی جاره کدن بمین خوشیه ده